guys. Alas 6 pa di anami sa gawas dang manilhig na. Ito mo na ng madri. Mo na sigatag na rin sagbot. Sige tag panilhig. Ito ni pagsilhig na napanatagat. Hanap ako nga ni Undoy. Excuse me, Dalton. Si Undoy dang sado ng warta. Sado na siya. Ngadawon na siya pirmi. Kamusta na siya tapi. Sado. Excuse me. Go. Thank you. Hold my hand, Dali. Let's go to the guava. Hold my hand. There's a motorbike. Yeah, there's a motorbike. Tumira to guys sa guava. Pinanugan niya. Let's go. Let's go to the guava. Basta buntag guys, mari dimis ng guava, dawa pa dito kakaundan nilang kay pirmi man jamaunhan sa mga bata, mga estudyante ba? Kani ida maling araw po dyan magtanos mga guava nga nagikumbitay. Where's the motorbike? There's the guava. There's the guava. Oh no, apa mahinog. Where's the big guava? It's gone. It's gone. Oh no. Where's the big guava? Lonely na po si Tadang kaya guava wa naman. Yeah, the big guava is gone. Mga itatabasig na hinog na ni. Wa, Dalton, gunhan na kas mga bata. Purple flower. Where? Purple flower. Oh, there's a purple flower. Yeah! Yay! Look, there's a purple flower. You're right. That's for you. What's the purple flower? There's another purple flower here. Let's go back home. Be back home? Yeah, go back home. Yeah, we're going home. It's Mommy's home. Yeah. Hold my hand. There's a motorbike. There's a motorbike. Hold my hand. Here, here. There's a motor. There's a motorbike. Basig na hinog na rin ako. Nalaos man kay mamanig ang gisagibo. Ano yung mga bunga dito sila basig na hinog. Wa pa. Pa hinog. Chubidubiduwaw, panalangin ko sa habang buhay. Makapiling ka, makasama ka, yan ang panalangin ko. Hello, morning. Asa man ning kuan? Asa mi eskwela ni? Bye. Sa duday dang eskwela. Ang cute agi mong budget ay. Namiyag kurma. Sa duday gid ang klase? Insa naman day grado dito? Kinder. Ag kinder day sa Juna. May panghapon pod. Bintahan no pug sa Ju kay ug hapon matug na. Ja. Makasabay pod sa iyang mamaguwa. Pareho ra sila isulan. Dalton, kaya man lagi ka na mata. Alas 6 pa na mata na, bis katugon pa ko. Dalton, let's get inside now. Let's play with the dinosaur. Let's go. Bring your bike and truck inside. Clean up na. Go. Go inside na. Let's play with the dinosaur. What about the bike? You put the truck first. Dinosaur na po. Just wait, okay? Dinosaur! Excuse me. I'll get the dinosaur for you. The upper sponsor. Dinosaur. There you go. It's a big dinosaur. What's that? It's egg. It's a nest. It's a nest. That's the nest. Nest of the egg. It's a nest egg. How many eggs? What's the egg? Where? There. There's another one. Oh. Tree. There's the tree. Put the tree here. What's the tree? It's there. Where's the other tree? Where? Can you find the other tree?
There's the tree. Put the tree here. Okay. Okay. This is a sword. And that's a mommy sword. Ah, okay. Daddy dinosaur and mommy dinosaur. Okay, where's the baby sword? Oh, a baby sword. Where? Oh. That's a baby sword. Okay. Where is the flying dinosaur? Where? What's my dinosaur? There's the flying dinosaur. Fly, fly, fly. Bird. That's a bird. Yeah. No, it's not a bird. It's a flying dinosaur. Oh. Looks like a bird. Looks like a bat. Ma? Yeah. Max 8. Max 8. Yeah. It's a nest. It's Max 8 bird. Yeah. That's bird. Hey, inside bird. Huh? Inside bird. Inside bird. There's a bird inside the egg. Mommy. So this is the microphone that I'm using right now. I just want to test it out. It is from TNW. TNW, I forgot, but I put it on my showcase on my TikTok account. So this is the sound using the microphone from TNW. I think it's the A15. So I will have to put it here. So mag-screen time me 1 hour inigkain. Kaya arong di magdagandagan. So ang dalton karundang is inan-inan nga isda. Pinubre ragod. Ano naron yung mga ingani dangkay. Magibirag natay kapakaon mga lagmi dud kaadto mo dunong gamay pas damaana na sidag mga sinidaan nga pinubre. Hi, kamusta? It's Tatay. Bless tatay, bless. Bless na tatay. It's him. Yeah, it's him. Bless. Her. Yeah, it's her. It's her. It's him. Nag-practice na ni si Jack. Him. Yeah, it's him. Are you happy? Tatay. Yeah. Wala lagi bay dan ni din danay kuan. Ah, Laka kon. galing dare? Ramil. Hughog rani. Pila pud ka minutes og 5? 2 minutes, 3 ra. Hinay lagi krusur. Lola magidang tela ng hugawa. Yung kanila. Mado na raman. Ang luhin-lo. Adwa pila yung kuranan kaya basag at ang kunot. Mao ni guys, ag-ing nang dalton og school bus. Kaning series. Malipay si dag makakitag nga na. School bus kuno. Gasaro ko ang dito ka dumapagod. Ga sunscreen ra ko. Ako lang gibutang white lipstick. Wa tanan na pagani ko'y muta gani. Sunscreen ra. Lipstick ra ko unja dang kay mura po kong nang luspad gamay. Wala yung gisuot karon. Gibalik na yan hang pants. Gisuot maninaha dito sa MG Aesthetic. I-close na nato kay aron di tama pagod daghan ba. Wait. Ana. Nasuot mo digang bag. Dili man na. At today may kubay kalimot man kog ingon duga sa mi mo pa doon. 200. Hindi, kuha na sa rin, panitis sa rin, kay ikabuhi ko. Tukarang asid. Ayaw mo na ako, boss. Maglahat sa tadi. Wah. Di man ta kalugar ato bay. Ha? Ano man maglahat sa ta? Sorry sa tong ubay. O, mana ni sentro sa ubay. Ano kapalit? Ah, MM. Di ko musod tay. Sino lang din. Ito na yung palitan de. Oh, okay ra. Rokte. Hi. Di, hawit isa ni de. Kaya mag-picture me. Mo na yung mong palitan. Ano magandang kamera? Oy, ano pa sir? Ay, ito yung picture. Ma'am, manganyo daw ang boss sa inyong number. Alam. Tangil lang ang pagsimuhan. Inyong name, ma'am.
Three smile. Ay, okay kayo. Pagpalit. 1, 2, 3, smile. Hindi mo na cellphone, itaas pa din. Anja, nakita na ni mo gipangita, sir? Para sa day na. Lamig. Mula kaya po na iga nga ni. Palitang tango na nimo sir, suksok na nimo una, then kani din i-attach nimo diri sa naibangag. Ay, nakuha naman. Ako guys, kapayas dam. Ay, nindot tas background na dari, apil baka. Igora mega picture guys, para matarong ang picture, pitek-pitek rag pinakalit kay uwan naman. Sana. Dami ni uli guys sa among new house guys. Kay ra kasaga na mag-uwan, ilong sa amin. Basa man nimo, data kag extra. Wala na nalagi CR di. Na nalagi tay lababo. Gamay lang gado mo CR guys na. Igo ra jud rin mo CR-an. Muraram day pud kadaka. Muraram pud kadaka sa among uwan. Muraram pud kadaka sa among CR dito sa among gipayan ron ba. Mura kadaka. Nanay mga shower. Oh, na pa bitaw. Ay, maadyo. Nanay shower na all. Asira to. Kare na pod. Ay, naman day mga shower di. Nanam day mga shower. Okay ka adyo guys na mo na report sa kansian. Kung nilain mo kulor. Tubig na ramanig makunik. Hanay. Ay. Kinsa? Ito, nagsagasang sa hilas, pero kung madamag. Ay, kagawad! Good morning po! Silong! Oh, yung silong ang lagi po ni, kay uwan magkalit. Palago pa. Tubig pa'y kuwang. Napa'y tubig. Basa, sibo eh. Sabi ko nga, basaan. Takto, nag-igoy ko kung pinakakuha ni Bunod, kung darang suga. Ito na kasi, ang tubig dari si Ero, ihian mo din mo, ganso. Napa'y tubig. Oh guys, makalipay tanaw. Ano yun day mga suga pod. Nanapay pabibyo na ako kahino. Kana ba na pa sir ibutan na nagbitay. Doon naman day kani butangan pa nig division dani guys. So, gamay ra dun is jaka adyo nga bay. Good for 3 to 4 person ra. Udang. Diyan mo lang man dun gipa pulido para bahala gamay basta kay lamin ba himus cute. Suga. Nice food. Bungkus ako sa jacket kay ano mahay-hay na ko. Mas ako sa gamay. Kung nalipat. Makalipay oy, makita din mo yung nagaan na nanadjay kuan ba? Nanadjay nakita ba si nagaan, makalipay. Danan guys, karong si Dalton di ma tagak. Kani butang lego ning stainless nga na. Railings ba? Ja kanira nga na kanara ko na 45,000 na. Inquire naman ni. Grabe mahala. Kuha na di pag-asa jaga mga tanon guys, ano ba? Sige haguan wa na patay na din ni. Kaya nga na. Sakit man sa buot pero wala naman ko mahimo. Sa akin naman na lang. Hindi siga man isuga dani. Nagsigag-suga daris gawas di pagngon. Utangin na laman nagsular ang dikas kurente. Ilihat ng kurente rin tabayan. Nuibintay City sa mga suga guys. Eson jugo di wako karbagas ako manghihi. Unsa na yung gitrabaho? Ikaw ra day dana. Urasus. Amo day ka dana. Kasama dayon nimo ibot ang dare. Kat ka dare. Diana nahauli na mi. Tra ba ni ang jacket? At hay sana kay basa. Mga anta guys, nakapalit nila mama og munggos nga gisagulag. Basta sari-sari na nakapalit ko po og guso. Oh, maniud to ta. Di ka maniud to tay, sure ka? Ay, gilakwaan ra guso dang. May nadunan day, dito ganahan day. Paghukad lamas inanan day palihog.
Napilig sabaw-sabaw. Dalton yun to eat. Ni eat naman daw ni Dalton. Kaya kipakalan naman si Jahang tita. 12 midya naman ko daw. Abtan ko ni grain. Buwan ko tita. It's high. Yeah, it's high. Tita, high. It's high. Hi tita. Here. Basa man lagi ni. Basta lagi ka nawanan ni. Gusto dahil uwan na to. Papa. Patay sa kalakot.